Evo, zahvaljujem predsjedavajući. Mi sad govorimo u ime kluba SDP-a, ne mogu govoriti u ime svih onih podnijeli amandmana, ali vjerujem da zastupaju isti stav. Mi se nećemo ponašati po principu što gore to bolje i nek sve propadne ako mi nismo vlast i tako dalje. I nećemo dalje komplikovati, razvlačiti pamet ovdje, ali ovdje postoji nekoliko elementarnih činjenica. Papir na koji su potpisani klubovi i mi svi, i na tom papiru stoji u prilogu ovog akta dostavljam amandmane na prijedlog budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, hitni postupak na dužnu pažnju i izjašnjenje. Ovo je popratni akt i amandmani koji su unutra. Ovo zaglavlje je ostalo, jer ovdje po ovome ispada da su ovo sve amandmani HDZ-a, BiH, HNS-a, jer je ovo štamparska greška i oni su bili spremni za redovni postupak. Znači, ono što je relevantno je tamo gdje su potpisi i amandmani za koji su ovi klubovi ostali. Vi možete sada tretirati na ovaj način, značite vi još da nije ovo, vi bi našli vjerovatno još nešto. I rovite vi, tražite šta god, ali vi ne možete pobiti jednu činjenicu. Postoji parlamentarna većina i ja bi vam sugerisao, nemojte mi dobacivati, i ja bi vam sugerisao, dobro je za zdravlje i generalno, da pa molim vas, za riječ. Dobro je za zdravlje da se pomirite, da postoji nova parlamentarna većina. Ovo je ispravka krivog navoda. Pa vaši su se poslanici krenuli vratiti sa replikama.